tina kita wafafose fatalofa Teiano Mua mai tata fewa nevia masha talampati ile tuo mole amataina sabinga Gaturo mato tomako yai atotipaka ite lilama gatue la ufia lama na sohula Teiano na fiati yao yai malimu ya uma atotipewa yai fataile tuwe lo rofa malo wanga lele mayai mato kofta ikalo fatano ye atotipaka yatu lebiina mala yato ayale tuwe nana kanuia mai manoto nana kuia ya duali lo mama le tuwe todo le baba bakila mama tuwe lebiina mala Eliga le lorani lo tampane paseo bato roto bato tano le tuo le kari bakila awale bawo sola oyo bato ayo sili goya na ile le mama mia mai ole tuo ina kana bakila mato ya tu le ina yo milaba le tuo na wina lo koma le no spemento mala sia ama toka taile tua waya sema datina yale corruption nato apena mambo mambo ile bidii mali amia magoele tuwe wasiti
glory. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Glory, glory. Praise God, praise God. Time, ano yang ang paia, pinang kafiwa itono ni Neymar. Ato faruina le mayo le ang paia le tua yutatu lotu. Ia yutatu kana langa mabibi. E paia loka o yo baro matu tama. Time. Mas a cara pati ni ia tua le Thank you, Jesus. Jesus, my start on this. Esse yaima, awele tua, tatu famwe moe numa, tu ya awele ia nate sila fia mea. Fatu tuele se me pekatale tua. Hallelujah, Lord. Thank you, Jesus.
We come before you with humble hearts. Macho fama lalo lumulunga fiafi. Elei lava senta so macho elilo lau sila fama paia. Elei foi semena tia yo lunga le chole tama. Wapela doi macho ole ie tatia foi le malai lau sila fama ati. Macho ufale mai le chue lo mamalu le neia fiafi. Macho fala talata atu yate oe. Leli ia woloa we sila fia me uma. Ele lava seme nilo lau sila fanga pa ia. Ele foi seme na tia lau sila fanga ati. Macho ia neia fiafi no macho atua. Mamana e macho o atu yate oe. Ono mana onga la whanau mai macho uma. Mo macho fatua tua ma macho fa moe moe. Le lava wi inga na macho pesina. Wana o oe lo macho manao. Wana o oe lo macho manao. A macho fatua tua yache oe. Ola enga yoi mai nei lo mana fai ma venga. Mai pasa o locho ina macho. Ale ngache le nale tua mamana e. Eche au mai ale mafana fana. Io macho locho fa. They lava de sila fia le tua le tama. Wa umana fahala mala mai nei macho. Ila wa fioma pa ia. Ia ile chaime fa nauma ia ile tangata. Ia ile chaime oti ia ile tangata. Wa uma fwane fata la tausana e ola masoi pua ile tangata. Wa macho mala malama ilo fina malo. Yehova alwe. Macho teni bima macho papitaya igoe. Ona goe le tua macho chia. Ole tua mamana, ole tua leliu, ole nafi, ole so, ole aho, ole fababau. You are still God, hallelujah. And we magnify you, we glorify you, O God Almighty, for you are the answer to every need, O Lord. Macho boati yate oe, ataile tuele tama, lau fafa mafana fananga pa ia, ile fale tue yate risa, fale no foyalo, I may say la wekale siye Midway ne, e lava le tua wale no foya no fo tabita, awa macho tali tolu le tua, ila broka lama le ie la malwega, we sound near se tasi le tua, ete sila fia yoga ahwe, ete trophy mele langi le tua le tama, o se tasi suia, le no fo tabita, wale no foya, tamapa iae, macho te bati ate oele taulama, wale fama numa faftai. We thank you for everything, O Father God, as you have taught us in your word. Be thankful with no complaints, O Father. No matter what we face in this life, O God Almighty, you are still, Lord God, never changes, O Father. Ina yo no fue no toma finangalo le fana. Ina yo macho baba ay manino le wingo lo finangalo le tua. Ele faya fata macho lo macho wola. Chuina chuma lo macho wola auna. Awane bala wina le chamata le tua. Ete toy abesina foi le chamata. Ilo lava finangalo yo awe. Famanu we solo lo recalesia. My lava ye au picho matua se ya obo ya macho fana witi mata fale ma inga taitasi. We pray for your blessing, your comforting spirit, oh Father God. Alingate na pamalo sia leola tuina chola fana ina ia ma wa apela uku e pea na luluina ma oina la abona failagi na fola ma levi ia ma wa ala wa fio ma yola cholo cho ina yola cho wa aimal manino mal choa ile wingo lo fina malo le chole chama anga le foi la ona ya Iuni a me se la foi nga wenga le chua wa chua nga wenga ne ma chau le li la fa uma mana le chua le chama ina ia fai me uma le li e wala lo fasino ma yo awe wa me mancho te fai le chino o oyo le chua le pongayo me uma o oyo le chua ma fuanga me uma mato china achua ya te oe te so animai le se me olilo tono ainga taitasi mana onga le chua china achua ainga manchua mafana. Father, we believe as your word said that you are able to do far more abundantly beyond what
according to your power, Holy Spirit, that is within us. Macho faftaye tuai, wai morning fama onia wafioma, o oile chali tama, ishose mana oma. Wastasho ma ile tua, nisi fo yo hanga imane fiafi, o la mona ina tino mafatia, o la ala mesebeo, o la mona ina nea fiafi le mafatia. Macho te claiming, we declare and we decree and we claim healing in the mighty name of Jesus. Physical and spiritually, Father God. Matotalo lo famalo lo mamana, amalo lo inai, la wekalesia nese matoma. Amalecto no pulenga lecho letama. Yamanuya manuenga lo mato au na matachua inai oe. It's chono pulenga in northwest name. I myself iyo pulenga lo matono lecho malo Samoa. The American name, the matotalo, your family mayanga le. Ang alifo inga wenga macho uswa au na matafana usamo chono le ai ye yailo fa manu yama ina yamanu malo ina nganga molo fina malo tama fa ya leni ie fa manu wia le choli tama chono le chinu America macho chalo china to be prestene malo na ofisa ina ya fa ya lo fina malo yo awe ina ya te foi le chinu e au na mata wa itangata umayate oyo le tua na e au mayo le tua na e faia le tua na e filifilia le tua na e famanuia le malo America pessoa so animai le tua le tama talo foi la famania e tono lo no Israel ya lave ina tangata Israel le talia lo fautama ina yama faio na baba yatu lo fina malo. We pray for the lost in this world, Father God. We remember all our brothers and sisters. Lo le loina na sala le tuolo fina malo ne bala wina macho ye fainu malaba maso ole le tala ilo fina malo a apatu senanga ne yalave ina mataita yatu ila fautana macho talo le tua maluelo mana ngana kaya ina yalave ina ngana lo le loina fo sao le sala ai mai se le tua la tolo foli tua lo fina malo ina yalato la bona salamo afo yatu yate ole le Pamanuia mai na macho sounding na le fiafi semi na macho falo lo ila ku le tua lo lava fio male suli o macho vai mala malamba yo macho wala le tua le chama lo fio male ku le macho te baba ai tu yai e te tala no mai ai macho e ala ila ku le tua le chama fa ul me fangal wena le ni la be mala va o fina ngalo le ne fiafi Pamanuia la macho falo ye macho falo lo ma ana ila kufule chole chama aye fama lo sia le ola twinatu oi ni sia lo lava ma sounding na me ya ye o ati lo wa ma le ma lo fa chama ya Pamanuia le worship team na me ya me uma lava ma te fire to bring glory unto your mighty name, O God. Take tama amangalo ni macho sise amangalo ni se fai fili mai me kuma macho wole mabala abuchwai yale le swafa manu malo Yesu and everybody say amen. Praise the Lord. Amen. Saya tukatua mo tatu sama de fiafi fatalo fatu inisi ufanya tatu mafuta ndei fiafi na tatu mafuta ya loifo le malo le tua na mila maisha patupati mana tatu sasa malo le tua na mfanya tatu fatasi ndei fiafi tatu te ave NBA na mafamu le tua. Praise the Lord. God is good all the time. All the time. God is good. God is great. Amen. Amen. God is good. God is good. Amen. Praise the Lord.
Praise the Lord. Await it. Matahu lele. Ave le tua. Tapi nanti dia le tua yang toy. Calon si marawa. Velosa. Yang apa? Yang nak jatuh. Aku mana fiat. Praise the Lord. Many praise the Lord. Dia tua leo etune tomotana apinata manuia ile tua ya choi. Lala bailalo tatu faili. Tengele la kamo ingale tua ne ya. Temine tatu olole ukole tua. Pinanta tatu farlomo ukole tua ne po ya lava statu temi. Tatu farlomo ile fion ia le tua. Ne jati ya silatu mfailoatu tatu mfailauma suma litoyeina na Teiano Mua ya mfailo tatu mfailoa inaye fiat meda mesha tola mapati inaye tuo mfailauma mfailauma Praise God. Hey, ile mafuanga na mafuayona mafia o maile ne afia fita tote. Ai taulanga ile tua. On behalf of our Northwest section, matote Avatu se whaama whanawhananga e Patua ya Teresa ma Mufoala. Avatu se whaama whanawhananga
tusi o tātou kūlenga. Sunga ia le pōpea se nuu whaahau. Ia masei o tātou mafuta le rea fiafi. Masei o tino o whaai no. Se whai atu sautala ia tu tōpo a mai o tō ni nei mai teina. O nei mai tau, o nei whai fiafi. Just to be in the presence of our Midway brothers and sisters, ko mori mawina ai le iai o le tua whatasi o tātou. E ui lava i na ua le no fuia no fua o rana o ona. Ia ai tautonu lava le ngana ma whamori moe. O loo manuia le kālesia i ona tūlana uma. Pai mo mori e koea ngā whātai sunga ia Iuni. Ia mai se koi le mamaru au whai ngā wena tātou e kālesia i Midway nei. Le ngata i lea o members o le kālesia i hainga tai tasi se o lava i nei whana witi. Ia whamalo ngā hurue. Whamalo le te wawai atu i le tua, whamalosi. Tātou te ioi na tana tonu e le lava se mea tātou te muwhaia. Au le tua lava na whetalai pule lava o ia i loso i fua ma tātou wola. Mai tātou o whaia lava le whina ngaro iai le tua. O te tautonu o aloa taimi o ngase ngase whātou tonia le ngase ngase o rana au auna. O te tautonu sa kāpuru tau and we all pray. The Bulema prayed, the district prayed, and then a lot of people prayed for Pastor. But there are times that God answered prayer in a different way. E te mi tali mayange tua ia te tātou whātali. E te mi tali mayange tua ia te tātou yes. E te mi tali mayange tua ia tātou naona. No, but I am going to do it in a different way and in a different fashion. So, ole maliu lawe au ona le tua o te natu le mea fiafi awa le I tina ai se fina ngalo. Pe a whaina se loto. But this is how God acts. This is how God moves. This is how God answers prayers. Hallelujah. Te leo mea fina ngalo iai oe maaku mai tātou uma. Hau mea fina ngalo iai le tua. Ma ko ala na le mai le nei fiafi ma te whapeatu ma le tina le aina pa ma whana le tua I o tau fina ngalo maftia. Praise the Lord. I le tusi e o sua lona tau kumomua a lona whi kumomua e whanata I lona whi uko e lua. Nami nei leina o te fia whalaina le nei fiafi just to encourage each and every one of us. E watu hose ni tau le rea fiapi le suma ia Iuni ma la whainga wema. Ai meise tatu e kālesia I Midway nei. I know Pastor had a lot of good plans for the ministry. Ia ole toi nei Pastor. Ai whakula ina I le tua o tōu ma tātou uma. Ina ia whātau uina le mea na tō e le tua e le loto rana au auna. Hallelujah. O ne lea na mea e tātou whamarolosi ma tui nātu tātou e le tua ina ia ana le mai le tua ia te tātou. Praise the Lord. Yosua rono tā mō mua, rono pai mō mua e whanata I rono pai upo e lua. E mo whai ona o mo tātou whaitau I pai upo e walu, but pai pai iwa, but o te nā tātou te tilo nā pai mō mua pai pai lua whamon mole. La wako ese no nātu ma se mōna I le nea fiafi e whātatau I tātou mātanga. Whakaloha koe nisu o whaina siasi mai I le nea fiafi tātou mātanga I le pōri nei ia ana le nei le tua I a wase singa no iai patasi le nei mātanga. Yosua on ta mo on mo whanata ko I perua a whai wa maua lau tusi tātou whaitau whatasi ma iai whamol mole whaitau ua mawae le oti o Mose le au auna a Iova
Ona fetalai mai lea. Sopo i atu yor tana le na o oe a toa ma le nei nu uma. Amen. Now after the death of Moses, the servant of the Lord, it came to pass that the Lord spake unto Joshua the son of Nun, Moses' minister, saying, Moses my servant is dead. Atonu e nisi o tātou le nei afiafi ele talitonu wa oti lana awauna. Hallelujah. Wa oti le awauna a Yova o Mose. Moses, my servant, is dead. Now therefore arise, Brother June and the pastoral staff. You need to arise. Eleo se kaimia koe ngofo ai se tas. Eleo se taimia toe tau peupe ai leisi. It's time to arise. Hallelujah. Until we find another person to take over the ministry, we need to arise. Why? Because the man of God is dead. He is not here anymore. You may never hear his voice again. Sei vangana o lo yai ni video na pu e mawhai ona langona ile leo le whaifeau. Pai ele toi langona lo na leo le taitaina o le tātou lotu le nei. Aisea wa oti fa maile tua ya Mose Yosua wa oti lau auna o Mose. Moses was my servant, and he was not an original kind of service. He was an awesome servant of mine. O se auauna matautia, o se auauna ilonga, o se auauna sa fatua tua, o se auauna sa iloa, ui fa fita uli mawhaingatau, toi fuanga le nei o lo tato yai. My servant Moses is dead, now therefore arise. Go over this Jordan, thou and all these people. We have an assignment to do. Hallelujah. Thou and all these people unto the land which I do give to them, even to the children of Israel. Hallelujah. Bootile auauna a Yova. Ele toe foi mai oia. Etele toe vaia lona tino. Etele toe langona lona leo. Etele toe whaalongo I sana launga. Ele toe tu atu foi luma I nei ma encourage atu le kalesia wa uma lona taimi. O aina wha uma ina, o aina wha muta ina, ele o oe, ele o au a o lea tua lava. Hallelujah. Lea wa fetalai le tua ya Yosua, Yosua wa oti la uauna. Get that in your head this evening. My servant is no longer here to lead. Hallelujah. Ina wa umana totongi le whanua. Sa whailma to fono, and he shared his dream. Pa mai le dream al whaife au. O le whalesa e sili atu ai seisi whalesa. Pa
Pa mai le dream al fai au le farsale e piliki au ka fai le aingi fa malama e le aingi fa malama au tafa e le aingi fa malama I tua nga o luma I fa malama. And I look at him and I said, wow, what a sanctuary. Hallelujah. I mean, it takes a lot. And I can say this evening that this man had a dream. He had a vision for the church. Hallelujah. But now he's dead. But you know what? The dream is still alive. Wa otile au na le tua ai ola pel falinga. E ola pele mea na moi miti aila na auauna aisea langa wai loa le auauna le atua e le uma ilonga kaimi le ngā luenga le atua. The work of the Lord will not end at his time. Hallelujah. The servant of the Lord is no longer here, but his dream is still alive. Oaie pio ringal melea. Oi. Ele mga umia la se ko aru ese kai minge. Awa a e alu ese ele ngi pidiki o falele alu lunga. Ele ngi se fa kaua fa malama. He's dead. Mafu Isaiah, God wanted Joshua to realize that his time is up. Wo ilong kaimi. Wo lazy generation e tutuai e tau avel ngā luenga ma le whiaua le atua. And that generation is our generation. We need a generation of leaders who is willing to say, here am I, Lord, send me. What can I do to help the ministry? O le asa mea au te whaia, e ve soa soania I ngā luenga le atua, le mea na to le auauna le atua I lona loto. Na to le atua le loto le auauna, e tala no atuai a te outou o le mea lea na feta laima iai le atua ia te au. That is the kind of question we need to ask at this time. What can I do to help? How do I fit in the ministry? What can I do to better the ministry in Midway Assembly of God? Lase mea e mawhai o no whaia. Tu sapele I whaia e whai au se mea mo oe. Hallelujah. Au e te popole fua ele nā mea. E whaia lava ele atua le mea mo oe se kaimi. Pea e whaia mua mua le mea. E whai mai ai le atua ia te oe te tauna e whai. Wa oti le auauna a Iova. I mean, he's no longer here. His body is here, but his spirit is not here anymore. Jol mele mana ia le tua ia Yosua, ia I loa Yosua, wo I lona taimi. And that's the reason why Moses, God said to Joshua, arise. Arise and take over. Leo tu na manatu le neia fiafi, take over. Do your part in the ministry. Faise mea te loa o le mea lofa lea le atua ia te oe e ati ia ele ngā luenga ma whai an mea fina ngalo ia le atua ina ia manuia le ngā luenga a le atua. Hallelujah. O oti le au au na Iova. But the work of the Lord continues. Ele I uma ngā luenga le atua ina ua maliu le au au na le atua e wha wau pea le ngā luenga ma le whiaua le atua o ai e wha wawina o au ma oe ma tato umalava. We continue the ministry until God calls us home to be with him. But as for now, you have an assignment to do.
O lau a saime mua e te tauna whai o le ku ilunga. E leo mna mia stangata nofo nofo. Hallelujah. We don't need consumers in the ministry anymore. We don't need consumers in the church anymore. We need contributors. Consumers o tangata o mai nofo nofo ma mata mata po a mea ia tutupu I tono lotu. O ai wa mai o ai foi wa ese. O ai lafo ala to taulanga o ai foi ele lafo. O ile la unga o ile taitai pa wa le o le lato mele fa nga mai e mata mata matilo tilo ele ai ma se me involve ai. But we need people who are willing to contribute to the ministry and the work in Midway Assembly of God. If I wow pel nga luenga ele uma. E uma le sunga ya popea e for ke me uma ya wia. Hallelujah. But the work continues. Pe a fai e tuai o na fio mai le li o Yesu Keriso. Hallelujah. Pe o le mele le na manao le tua ia I loa e tangata ne Yosua. Ia I loa le le Yosua. Wa uma le teimi o lana au au na. Wa o le teimi o ia e tu lai ai. Tu lai, arise. Pastoral staff, arise. Sunday school department, arise. Youth department, arise. Men's ministry, arise. Hallelujah. Ele ai se me sui o ngā luenga ma le whiaua le tua I no wa uma le soifua o lana wauna. Everything continues. E ngā ioi pe mea uma. Hallelujah. E alu ngā luenga le tua I le uma I no wa o mai le wana aua le tua I te tonu o le tātou e kāle sia I Midway nei. Mai feta lainga Yesu lava ia ia te tātou o te le tu ua o tō. I will never leave you nor forsake you. I will always be with you until the end of time. Hallelujah. So if I want ngā luenga le tua. Amen. If I want ngā luenga le tua. O leisi mele fe mai ia le tua I a Yosua, you need to cross the Jordan. You need to cross the Jordan. Hallelujah. O le vai leo Yoritana e ele kemi e a tele ti munga ona matua tafe ai leo le vai lea. Ai a o fo te mi wale engi kimu wa sea tafe. So it all depends on the season la ai. Hallelujah. Le kaimi e makua kafe ai le vai, ma le taimi wale kafe ma losi ai. Lango le history la le vai lea la toia pe atato tilo I la fionga le atua. E ai le taimi e tatau wai ona tutu fai taulanga e whaapai o la tau vai le vai lea ai se I sopo I al whanaunga Israelo. So it takes a miracle sometimes for us to cross the Jordan River. E foi kaimi wa ngā alpe pese ama, fia ma ai ma kolosi le vai. Amen. A ole kaimi leo tato iai, since we don't have a leader, se fai fe au o le lotu a tato ne Midway. Hallelujah. Se si e tu ma fai atu ia, wo ole kaimi e ka ofi ai mea. Se si e tu ma fai atu ia, wo ole kaimi e ka koke ngā yo iai. Se si e tu ma fai atu ia, so ia le wha vai. Se tu ma fai atu ia wo o temi tātou te whamalolosi ai. Hallelujah, ta pena tātou ainga, ta pena tātou wo o temi tātou te kolosi ai, tātou te sopo I ai, le vai le nei o Yoritana. Hallelujah. We need to go through tribulation and hard times of life. Amen. I say, it's going to take a long time. Hallelujah. Emanale tua ia kolosi. A kolosi a sopoia ona vavele ona taunui o. Awa tilo ile vai. Awa tilo fa fita uli ia e anga mai. Hallelujah. Ai sopoia le vai tafa Yoritana. Instead of crossing the Jordan, but instead go around. I mean, it's going to take years for you to go around. Hallelujah.
Ele ngata I lea, ele o fai mai le tuspaia ia te tātou le fiafle nei, wait, sit there and wait. Whātalitali se yo le kemi e whaionga e la, ele si tū. But yet, lewa whetalai mai le tua ia te tātou, instead of going around or waiting, but God said, cross. Amen. Sio fuanga nei mata tātou te iai, e le loa lo tangata whātua tua, pe a le ui mea whaintao le fuanga ma leo langa. Awa tātou te nau tele le whaafifi le muino I tātou, o tātou o tangata au auna, o tātou o tangata ngā lulue, o tātou o tangata e mawhaia mea umalava. It doesn't matter po le ale shape and form o mea le tu lai mai, we can overcome it. Aisa, e leo oe, e leo au, e leo tātou nei. But God, hallelujah. Pa mai le whamtalanga le apostolo Paulo, but my God, who is able, hallelujah. O te mawhaia mea umai le whama losi mai o le tua ia tau. I can do all things through Christ who strengthens me. Hallelujah. You know, we are here to cross the Jordan. And we need to cross the Jordan. I say, langol mea na le whama iei le tua ia Yosua. You need to cross the Jordan. Don't think of going around. Amen. Don't think of waiting there until, you know, the river is calm. It's going to take a long time. It might never happen. But instead, cross. Hallelujah. Cross. Cross the Jordan River, whether you like it or not. Amen. If you want to get to the promised land, you need to cross. Hallelujah. And pastor is not here to take you there. And you need to take yourself. Amen. Praise the Lord. God said to Joshua, make sure my people obey my laws. You know, it comes with God's law. O le mea e whai, ma le mea e awane I whaia. Aisea, langa o le lotu, and we need to follow His plan. We need to follow His plan. E leo se lotu a se tangata, e leo se lotu a se ainga. Hallelujah. A o le lotu a le atua. A o ia foi au mai le plan o le lotu. O ia foi au mai le plan o le mea lea. O langa plan lea, make sure you follow them. Hallelujah. A tato muli ai fai mai whamtalanga le atua ia Yosua. O le a o whamanuia ia te o tau. Pe a o tau muli mea uma o whai atu ia te o tau to te muli ai. Amen. See, there are times that we don't follow, you know, the law of Washington. Sometimes we run the red light. We don't come to a stop sign and give them a complete stop. Hallelujah. I mean, we miss a lot of mark. They need to obey my law, then they need to follow my laws. It is for our benefit. This is not for him. It's for us, to benefit us. O tātou le tau aveina ia le suafa o Yesu Keriso. O tātou le iloa ia tangata Midway e iai Yesu I le mea nei. O tātou le iloa ia tātou neighbors o Yesu na maliu ma toe tu mai e iai le aso ma le taimi e toe fio ma iai o ia. Hallelujah. O ai representative o so Yesu le larangil nei o au ma oe ma tātou umalava. Therefore, we need to follow His law and obey His commands. A tātou muli ma whaia le mele fina ngalo iai le tua mo tātou. Whai mai whantalanga tu spaia o te whaamanuia I lo nu o Israelo. I will bless every family. I will bless every individual.
Le alava le toinga manaonga e yailo manaonga le wa feta lai le tua ya te tatou le fiafre nei o te matua whaamanuia ya te otou. Amen. Ma le mea muli whamai le tua ya Yosua. Le Yosua, be strong. Sister Teresa and the children, be strong. Alesia Midway, be strong. Tua whawhine ma uso le sunga il whaiwheau, be strong. Lona ainga atoa, be strong. Hallelujah. You know, we miss him so much because of our relationship and our connection. But if we call God tonight and ask him if he can send our pastor back, I think pastor is going to say to God, hang up the phone. I am not going back. They need to see what I am seeing. They need to be here. This is where they need to be. Hallelujah. You're not even smelling heaven. Hallelujah. Hallelujah. Be strong. Be courageous. Be strong. Be all that you can be. Aisa, família tua ya Yosua, pe fa peo no yaia mose, e fa pena fono yaia te oe. O te lea luese ma oe, o te muli ya te oe, o te yaia te oe, o te ufi ya te oe, o te fa pulo ya te oe. Awe te popole se tala te fa yatu. I am going to speak for you. But God is saying to Midway Church tonight, and Faltua and the children, and the pastoral staff and members of his family, be strong and be courageous. I say, because our journey does not end when God took his breath, when Pastor breathed his last breath. The journey continues. I say, fina ngalo le tua tātou te whaia pēr le mea le fina ngalo iai oia mo i tātou. Whamai Yosua e whamai le tua ia Yosua ia e whamalosi ma loto tele awa e tō fia mo le nei nuu le lau ele ele na o tauto ai a te ilato. The promised land. God has promised the best for us. Le mea na lewa nga iai le awauna le tua whamai Yesu awa e te atua awa le atua vale o tau loto. Yo tau whatua tua i le tua, yo tau whatua tua mai fo i ata. Let not your heart be troubled. Believe in God, believe also in me. In my Father's house are many rooms. Hallelujah. Ana whapea e le aini potu o te whaiatu o te alo e sauni se mea tō te nanofo ai. Hallelujah. There is more than enough for each and every one of us. It doesn't matter how many are we. Hallelujah. Tātou le neia fiafi. O te whaiatu ia te tātou. Le wa whai mai le tua ia Yosua. Wa o tō fia le nu folafolaina. Mo o tō ai maise o tō whara o tō whanau. Tau lava ina ie whamalosi. Iuni, male mamalu o le au whainga luenga. Fionga ia o ma fionga I te akono. Ai maise le lau tele o le kale sia. Tau lava ina ia o tau whaamalosi. Ma ia o tau matua. Loto te tele lava. Ia e ana e whai e tu sama le tūla whono. Umana whai atu ai mose la ua ona ia te oe. Au awa e te alu ese iai lo I tū tau matau. Ma lo I tū tau anga vale. Hallelujah. Awai manui ai oe. Amen. Everything continues. Everything continues with you. Matato umalava. Ina ia whatau nuuina le mea e fina ngalo iai le tua mo tato. Kale sia Midway le neia fiafi. Waoti le au auna Iowa.
Le wa fatula ia le tua Yosua. O le Yosua leo te fia fai atu ai le afiafile nei. O le susunga ia Iuni. Ma le vasenga o mati akono. You are the Joshua. You are the leadership team in this ministry. God is saying to you, arise. Arise and cross the Jordan. Arise, tulai. Tulai sopo ia le Yortana. Ele faingofie. You know, in ministry there are a lot of challenges. But challenges come with a blessing. And all blessing comes with a cost. Amen. Ina ia manuia ngā luenga le atua, ma manuia tato uma. Si o mata talo maltina le fiafil nei. Watasi e foi mal sunga zai tai mal tato pulenga. Tau tua nama au tato lotu. Amen. Every one of you matters. Every one of you matters. They all matters in the plan of God in Midway. Hallelujah. E se taimi e so e se tatou fai au a le mea leo te fia tala noa toi a te tatou le fiafe nei concentrate mua tatou ia le lei le maliwa le au na le atua. Awaka ko ke popole ngisi a mea, leave that to God. Ai whaasanga tātou ia whai le lei le maliwa le au na le atua. Au leo le kako koe mea le au na le atua. Ele koe whaamanatuina nisi aso whanau o le whaife au. Ele toi whaamanatuina nisi anniversary. Hallelujah. Wa uma. O le mea le whai ai lau me whai me le lei. Tautua nā mal tātou e kālesia. Ele ngata i lea tautua nā fo i mātou whawhine ma uso le au na le atua o lo lotu i nei. Hallelujah. O le i oi mata o le whaife au. O le e kālesia Yesu. O le i oi mata o le whaife au o le e kālesia. E muli mai a inga. A o le e kālesia sa pele le loto o le whaife au. Pele le kālesia le loto o le whaife au. Aisea langa o le e kālesia a Yesu. O a Yesu o le alii ma le whaola i le o langa o le whaife au. O le na suia le o langa o le whaife au. O le na wala au le whaife au. Na mafuai na tūlai le whaife au mahalu. Aisea. Ona o le wala au a Yesu ia te ia. O le mea leo te whai atu ai le neia fiafi le tātou e kālesia. E pele le whaife au le kālesia. Tautua nā ma o tau le kālesia. Whapefo i ainga o le whaife au o lo lotu le tātou e kālesia i nei. Tautua nā ma o tau le aso ma le whaamoe moe o le au nā le atua. O le tatalo a mātou ia manuia. Ia manuia. Ia lava ta oso ma ia tango lima. Tātou whaamoe moe i le atua. Tātou whaalango i le li. O le atua na te mawhaia mea o ma. Whai mai Paulo i le kālesia i Filipi a o loo atua. Na te wha atoa mai a te tātou o mea tātou te matitiva ai. Te o le wingo le upu mativa nae le o le mativa. Na o le kango lima. Iei teimi wa ele tango lima. Iei teimi wa tātou le maua ise mea. But we believe and trust in the Lord. God will come through for us. Hallelujah. No, we just came back from the training in Springfield. Vai aso leo tuanai. Ele man lama foi pa langi e tātou foi whainga fa Samoa. Pea tō mātou Samoa. Ele whaiangia mako ne mātou foi le mātou life insurance. Our families o mako insure. All of our families come. O life insurance lang or fefeu. O lona ainga. O lana e kālesia. Hallelujah. Fai pele le life insurance on matou ainga a o au ia le ai. Amen. E o aku le kālesia fai. E o mai ainga fai.
Hallelujah. Ai sa fa ari la to lo fa la to tangata le umaliu. Church, Kalesia le nei fiafi. We are praying for you. Ole olo tatalo le tato pulenga mo oto ele fangaloina oto le mato tatalo. Ina ia anga le leile tua. Fa mafana le tua le tua ya Teresa. Fa mafana foi le tua le tato e Kalesia nei. Amen. Ole Joshua le na tonu le tato lotu le teimine se yo ole teimine so e fai nisi fofuanga ya ole sunga ya Iuni ai mai se le mamalo lau fai ngā luenga I vasenga o mati a kono ya fatase foi malaulang sua le faltua ya Teresa I tu langa ngā luenga ina ia manuia le ngā iluma ngā luenga mal fe awa le tua. Praise the Lord. Al fe aulena mo tatou le fiafle nei o oti le au na le tua o nga luenga le tua e continue e fa au pe ina e fa au pe lava o tatou e fa au wina. Hallelujah. Tatou sopo ia tatou tulai ai se o sauni le tua e fa manuia ya te tatou. Amen. May you all be blessed. Let me le tatou pate vi ai le tua nei fiaf. Praise the Lord. Hallelujah. Wala wina le worship team e pese stato pese le neia fiafi ma neia tato tu lai mal fa'aloalo le neia fiafi. Hallelujah. Le aso mana onga I le fiafi nei. Le aso mana onga I le fiafi nei. Tato lafo ayatu I le tu. Hallelujah. Praise the name of the Lord. Take over your tatou le ngā luenga mal whiawa le tua. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Praise the name of the Lord.